I dobar dan ljudi. Ovdje kao što vidite moj bratić Matija. Matija, predstavi se. Ja sam Matija Vatošević i možete me pratiti na YouTube-u, zovemo se Matija i Luka Videos. Please se preplatite, imamo 19 subscribera i 20 jer sam cijela subo. Što jesi? Da, jesam. Jo, 20, to je... I imat ćete 21 kad se suba na mobitel. Da, znači... Dobro. Molim vas, subscribeajte i lajkajte. Subscribeajte se također i na moj kanal, jer je moj volio njeg. Da. Možeš misliti, njegovo ima 6... Ok, tako. može li ovaj video dobiti 2 lajka? Ja na jednom imam 4 lajka, u vi strahu. Imam još 10 na jednom. Imam 200. Ja imam 10 na mask. Dobro, i danas ćemo raditi challenge koji se zove šta je u mojoj ruci. Znači, jedan će staviti povez. To si ti. I drugi će mu bilo šta iz kuće donesti i u ruku i mora će pogoditi. Ako ne pogodi, oduzimamo sve bod. Imamo 2 boda. Ok, ti zaveži, ja idem. Ok, stopirat ćemo. Da. Što se ne može stopirat? Vodnik cijeli grozan. Pa morat ćete gledati kako vežem svoj povez. Recite u komentima kakav vam izgleda, da sam bolji ja ili on. Daj mi sad to u ruku. Ok, sad čekaj da se uzizi. Ne pauziram. I evo došao sam. Evo da mu sad pokažem da sam dobio. Evo, vidite vi što sam donio. Gdje se dodat. I šta je to? Matija. Vidiš šta je to? Ovo je mi jako poznato. Što je to, Matija? Ako ne pogodi na vrijeme, video će se ugasiti. I da, ako se video ugasi, to znači da nema memorije. Ja ću ga sve nastaviti na YouTube. Ali ako se video ugasi, znači da nema memorije. Znam šta ovo! Šta? Držačko teleskop. Bravo! Okej. Idem ja sad po drugu stvar. A ti ostani ovdje. Ok. U komentima napišite ko je bolji, ja ili Dodo, i recite i odite na moj YouTube kanal i gledajte pričam. Recite u komentima ko je bolji, ja ili Dodi. Evo, Matija, došao sam. Zahvaljujem na to. Spremni smo da znaš. Evo, pogodi ovo. Vidite me, vidi me, ja idem u pustolovinu. Pustolovina nas čeka. Pogodi šta je to, ajde. Ima ruke. Pa šta ako ima ruke? Što je to neobičajno? Nemoj vidjeti, hej. Pokrio sam se malo. To mi reći tako viru ljudi. Ja. Čekaj. Ne jako mi je možeš poznato. pogoditi. I ne možete se ljuditi ako nema memorije. Još jednom boj. Boj! A? Da živim ovdje 11 godina, misliš da reći ovo, znači što je staro 10 godina. Od Kinder jajeta glava. Kada znaš? Ja ko znam ovu kuću. U redu, ja gubim živaca. A to znači da moramo isključiti video. Zapravo nije zato. Već zato što moramo isključiti video. Neka stavimo na YouTube. Mi se vidimo u sljedećem koji će izaći još malo. Sad isključi video. Ok. To, da, to.